kodwa manje uyakhona ijaha liyakwazi ukuona umntwana womuntu engezwa buhlungu mawuthi ngikhulelwe ethi khipha ugcwele ubulwana awuzwa buhlungu noma kusifa umuntu la kufingane yakho la awuzwa buhlungu uthi khipha benzeni abantwana babantu benzeni siphila ubulwane uthi khipha ngeke mondle nalowo mntwana ngoba vele kugcwele ubulwane kuwe yes kunjalo manje siyabadida nalabo abangakhonzi masithi asalandeli into zesintu siyabadida ngoba bona bayazi isintu kuubuntu thina sakulandeli konke lo nkulunkulu wathi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena so sithi umakhelwane ngobantu besintu labayana singabantu vele kufanele siphile isintu mehluko nje wakho nomakhelwane ukuthi wena wamukela uJesu yena kamamukelanga ngoba ngisho ukuthi yaba mbili lembono ngesikhathi ngibona ngoba umbono owodwa kodwa kuyisiphithiphithi emhlabeni ngase ngilethelwa into lezi sengizikhulumile ezezinyanga nokuthi zenzani kubantu kwenzakalani nabantu ukuthi baye ezinyangeni bebe bengaguli bese yadinga lokho abacabanga ukuthi bathembele kuko kuyithemba kubo kube kungayisithemba kubo kube kungaphilisi kungabasizi ngalutho then masiqhubeka lapha phambili uthiwa kwaba yisiphithiphithi ngabona isiphithiphithi ngikhuluma ngomunye umbono ngiqala omunye umbono phansi ngiuvalile loya ngabona isiphithiphithi engangisibhekiswa phansi emhlabeni kungathi ngibona umhlaba wonke nje kungamanyala emhlabeni edalwa izinto engiziqambileyo lezi ezenziwa izinyanga nabantu besiya khona ezinyangeni ngizokubeka kanjalo so ingizokucacisa nje ukuthi mawuyinyanga ukholela ukuthi ubunyanga bakho uthethe kuNkulunkulu ngobukaNkulunkulu uma kunemithi obulwane awubuye kuNkulunkulu phuma ebunyangeni awusiyi inyanga ungcolile akubuye kuNkulunkulu akusho mina but kwakusho izwi uma kunemithi okufanele abantu bekhulume naye before isebenzi cha akubuyi kuNkulunkulu kubuya kuSathane fanele nje ukuqonde lokho angeke sikufihle ngenxa ukuthi mhlawumbe siyazana nani abanye izihlobo zethu kanjalo into mayisibuye kuNkulunkulu efuna ukuthi ikhulunywe kufanele ikhulunywe umuntu azikhethele ngoba umuntu uyayenza into engazi kodwa uma seyazi uyazikhethela ukuthi uyaqhubeka noma akaqhubeki bukhona bona ubudokotela bukhona ubunyanga kodwa ngobokwelapha bese kuthi lekho kunye okwezinhlanhla nanikwekele kuNkulunkulu utholalelayo nokulalela izwi lami ngiyakumbusisa ukuthi ongalaleliyo ngiyakumqalekisa bheka ukuthi wena ngoba uqalekiswa nje wenzeni kutheni mhlawumbe uqalekiswa nje yizo lezi zinto ezisegazini lethu eziphila egazini lethu ubulwane lobo obuphilwa obafakwa ngokhokho egazini lethu asibuyeleni kuNkulunkulu ukubuyela kuNkulunkulu ikwamkela uKristu uKristu delete yonke into eyenzekileyo empilweni yakho awukwazi ukwamkela uKristu kodwa ubuloku ubuyela uyezinyangeni uyegcatshwa usenza izinto ezirong mangabe uyazithanda izinyanga avoida ukugcatshwa umuntu uyaphenduka kancane kancane uJesu umoya ongcwele uzobuloku kwambulela ukuthi uyenze kanjani lokhu ku wrong lokhu right uyakhuluma kumuntu nomuntu umoya ongcwele avoida imigcabo avoid yonke into ephilayo ukuthi isetshenziswe kuwe avoid yonke into okhuluma nayo kodwa ungabona inyanga isenza njalo isenza both lezo zinto akubuyi kuNkulunkulu ubona isibantu bakaSathane no ngabantu bakaNkulunkulu kodwa abakwenzayo akubuyi kuNkulunkulu futhi abakwazi ukuthi akubuyi kuNkulunkulu benginesifiso ukuthi ngabe kuyahamba kuyefika kwabanye nabanye bekwazi lokhu
yena umuntu onaleso sipho uyazikhethela, uyazibonela futhi ukuthi uzohlolisisa ngokuzwa imessage ukuthi mina lokhu ngakwamukela njani, ngakuzwa ngobani, ngoba ngihlanganisa lokhu nalokhu nje ngakuzwa ngobani, ngakuthola ngobani. Okay. Lokho yaziyo ukuthi wakuthola kumuntu owakulayelwa wakufundiswayo. Lahla akubuyi kuNkulunkulu. Okay. Okubuya kuNkulunkulu kuza kuwe mathupha, akutshele wena ukuthi thatha lokho yenze lokho. Oh yeah. Kuwe nje mathupha. Siza abantu ngalokho. Yes. Ubuya kuye mathupha, awudlule esandleni somunye umuntu. Yebo. Cha. Ngiyakuzwa. Mangabe udlula esandleni somunye umuntu akayi kufundisa anything. Ungahamba afike kukhulekele nje. Ekukhulekele nje kubusise nje ukuthi ukwazi ube nesibindi sokwenza lowo msebenzi kuphela. Ayikho into akufundisa yona. Yes. Engakugayida ngamazwi njengoPaulo ngoba wayegayida uTimotheo wabafana bakhe nabo ngobani uTimothy nabo T2S. Yes, so Silas kanjalo. bonke. Amen. Amen. So sizoqhubeka. Lathi izwi umhlaba ngobunje kungathiwa ukungaziphathi kahle kwabesifazana noma okwabesilisa ngoba kuzalwa abantwana bengawondliwa, kuzalwa abantwana bengela isebeza labantwana kungekho umama kungena baba, but bebe abantwana babogogo nje. Kungablenywa uthiwa yikona kwabesifazana noma ikona kwabesilisa kwabo baba. Yebo kunjalo vele ikona kwabo. Kodwa ibunyamazana obuphila kibo, ibunyamazana obuphila kithi, obusegazini lethu. Ubuntu abusekho, abusavamanga. Kuzelwe ingane ngaphandle kwemishado, bengashadanga abantu. Kusukile ubuntu kubantu. Baphila ubulwane. Yeah. Abazenzi ngoba bephila ubulwane. Abakhona futhi nokuzicontrola. Ngoba banayo uJesu ozokhona ukuzicontrola ngono Jesu. Yes. Yikho sometimes izwa amaChristian kufanele ukuthi sithathane sithina sodwa. Basho njalo, bathi fanele sithathane thina sodwa amaChristian ngoba ubulwane sebusukile kithi. Yes, yes. Kodwa kuNkulunkulu mina ngesikhathi ekhuluma nami wathi singabavaleli phandle abantu abangakamazi, abantu bezwe, ulithandile izwe. Yes. Asiphileni ubuntu nabo sibafundise ubuntu, befunde ubuntu kithi. Kodwa thina masithi isintu thina sizingeni into zesintu. Asikwazi ukuthi sikhuluma ngani ngoba isintu yibuntu. Okay. Nothi imkhuba, thina silahla imkhuba kuphela, isintu sihamba nazo. Isiko sihamba nalo. Oh yeah. Isiko ngumthetho. Uma ufuna ukwazi ngesiko, hambe uyofunda Exodus 19, 20, 21, 22. Umthetho isiko is a must ukuthi ukwenze. Oh yes. Kufanele ukuthi sikwenze. Njenge ukusoka kwabantwana bakaAbraham. Kwaqalisa kungumkhuba wendlu kaAbraham. Ukuthi kwenziwa abantwana bakaAbraham kuphela. Kwakhula wagcina sekuyisizwe. Mase kuyisizwe sekuyisiko. Yikho namhlanje siyithi nje ngizokhuluma kakhulu ngikhulumele ebantwini abamnyama, but message ayisiyo abantu abamnyama kuphela, ngiyabantu bonke. Yes. Ngoba kunokuthi kunenkolo yabantu abamnyama yele inkolo yabelungu, sikhuluma ngathi abantu abamnyama. Kunezinto ezaba yisivumelwano ngokwezibongo ngezibongo, kwathiwa lento le esiyibiza ngosiko manje. Okay. No, lento le yaqala umkhuba, yenziwe umuntu oyi1 ongikhokho wethu. Okay. Nendlu yakhe enzela indlu yakhe. Kwaba right kubona izinto zabahambela kahle. But kulenzalo yabo igeneration yabo izinto ziyaphithikana sahambe kahle. Yeah. Bavukelwa ibulwane. Abakwazi ukuthi bebheke phi benzeni. Ngoba senivukelwe ibulwane kanje buyelani kuJesu, buyelani kuNkulunkulu. Oh yes. Mani buyela kuNkulunkulu, accept indodana yakhe uJesu Kristu eyafa ifela ukuthi wena ungahlulelwa ngokwenza kwakho ngezono zakho. Ngoba izono lezo zenzayo awuzenzeli wena. Kodwa zikukhipha ubuntu futhi ungazenzeli wena, zischedule ziskeduliwe
zifakwe usathane kubantu Yo. through izinyanga, through obukhokho bethu Eh. ukuthi kuphile kithi lento le. Mhm. Asiyamkeleni uJesu Yebo. abe yinkosi nomsindisi Yebo. ngoba vele eyinkosi futhi esindisa. Sisindiswe ngoba igeneration lesuka kuyo nje lesiya kuyo eyabantwana bethu angazi ukuthi yabenjani. Ngobe yethu nje iwonakele sibhekile iwonakele niwonakala ngamandla. Yo. Akukhuzwana kukhuzeki. Yeah. Nami mangifika nengane ekhaya sengizele ngifika nayo bayamkela bathi umzukulu. Abasenandaba ukuthi uyithole phi kwenzakaleni. uNkulunkulu ufake umuntu ubuntu. Njengoba masibona uAbraham esiyacela ubuhlobo ethuma uIsaac umntanakhe ukuthi ayicela ubuhlobo koko la ayesiyacela khona kulelozwe. Okay. Uthuma inceku umkhongi uhambe phethe izipho ukuthi mayifika ezinikeza laba yabantu efika nalezi yazipho. Laba yabantu bebona ukuthi umntwana wethu uyebantwini. Kodwa manje noma umntana nami kuthiwa wona umntwana omunye umuntu angizwa buhlungu. Bese kuthi uJakobe indodakazi yakhe uDina wayenendodakazi eyodwa uDina. Yes. Mase fike kwenye indawo woniwa nguShekeme. Kuleso sizwe isizwe sasingasoki. Yes. Uthe semonile wazidla ngoba wayelobuntu uShekeme. Kunento yobuntu ephila kuye wazidla. Wayeza ukuthi uwona umntwana womuntu. Wahamba wayakhuluma kubaba wakhe ukuthi baba sengimonile ngicela ukuthi uhambe ngixolisela. Uphinde ungicelela ubuhlobo. Ngizolobola noma lingakanani lobolo. Isho njalo le ncwadi. Wathi ngizolobola noma ngelingakanani lobolo ababizi lobolo. Yes. uJakobe naye wayamkela uxolo njengomuntu ophila nabantu engumuntu. Yes. Wayamkela uxolo. Wasethi okay imani izovuma ukusoka nibe yisizwe sethu ngoba sethu isizwe esixhumana naso nje kufanele besoke. Yes. Kuphilwa ubuntu lapho bayazana ukuthi ngabantu vela kukho right ukona umntwana omunye umuntu. Kodwa manje uyakhona ijaha liyakwazi ukuona umntwana womuntu. Engezwe ubuhlungu mawuthi ngikhulelwe ethi khipha. Ugcwele ubulwana uzwa ubuhlungu noma kusifa umuntu la. Eish. Kufingane yakho la awuzwa ubuhlungu uthi khipha. Benzeni abantwana babantu. Yo. Benzeni siphila ubulwane. Yeah. Uthi khipha ngeke mondle nalowo mntwana ngoba vele kugcwele ubulwane kuwe. Yeah. Angeke kumondle. Izilwane yizo zodwa ezingawondlaniyo kodwa umuntu uwondla. Nathi futhi singabantu besifazana. Intombi masibona ijaha iyazithathela umthetho. Aphelelisa ubuhlobo anikeze ijaha ubuhlobo aze buphelelisa ubuhlobo. Ejaheni engazange akhulume emzaleni. Irongo leyo nto. Yeah. Uma usubonile walithanda. Umtshele futhi ukuthi ubuhlobo ngiyakunikeza bona ngiyakuthanda. Kodwa buphelele la uma ufuna ukubucela ngeqiniso hambe bazalini bakhona. Yes. Ehambe ebucela ebazalini kuyakhiwa ubuhlobo obuqondile oburight. Yebo. Le ndodakazi uRebecca indodakazi kaLabani. Yabuyele ebazalini seyibonane nenceku le yayithunyiwe ukuthi ethatha umfazi kaIsaac. Yabuyele ebazalweni. Yes. Ubhuti wakhe wafika wambona esebefaka ubucwebe la esemuhle wambuza ukuthi ukuthethephi wathi ngipho ngomunye umfana ngale. Emthonjeni. uLabani waphuma wahamba wayambona wamamkela wavela wayamkelwa ngubhuti wabona lo muntu lo unobuntu lo right lo. Yes. Uthe efika naye engakadli wavela waxoxa indaba yakhe ukuthi angizodlala ngaye. Ngifuna ukumshada ebe unkosikazi wami. Yes. Ngithunyiwe inceku uAbraham. But manje thina siyazithathela ubuhlobo nje sizenzele obethu nje abazali nje asibabali. Hey. Ngoba kuphila ubulwane kithi. Siyazenzela nje. Oh yeah. Ngiyakuzwa.
kunzima siyazenzela ibuhlungu lento mangikhuluma ngendlela engangiyibona uNkulunkulu engibonisa ngakhona ngehlisa inyembezi indlela umhlaba ubona unengeka ngayo omubi ngayo indlela esizenzela ngakhona esizithathela ngakhona umthetho ngezandla. Yes. Nami ngezwe ubuhlungu ngoba kukhona la ngithinta khona vele yona le ndaba. Ngisho abantu abaningi mawungabheka nje maybe 95% izomthinta kancane ngoba sonile ngabona nami ngifanele ukuthi ngibuyele ngiyoxolisa la engone khona ebazaleni. Oh yeah. Ngoba phela sonke sonile ukuthatha ubuhlobo nje uzubuphelelise. Ubuphelelise ungafika ngemzalini uwonile. Oh yeah. Umonile awenzanga kahle. Fanele ubuyele kuyi. Umtshele nalo muntu osevumile wathi uyakuthanda nawe wavuma ukuthi uyamthanda. Umtshele ukuthi hamba ekhaya le kithi. Yes. Uyecela ubuhlobo bupheleliswe. Mabungapheleleliswa ngakuzwe uvalo ngaphakathi kwakho. Kuhle nje ukusindisa ukwamkela uJesu ngoba umoya ongcwele mase operate awukho comfortable ukwenza lezo zinto. Yebo. Awukho comfortable nje ukwenza lezo zinto. Uyezwa nawe uyakutshela ukuthi wenza into wrong la. Yes. Uze umuntu ethi ngisafuna ukukubona. uAdam wathi ebona uEva wathi nanti ithambo lethambo lami, inyama yenyama yami. Ngiyakuzwa ukuthi kukhona okususiweyo kimi kwakhiwa wena. Yes. Wena okwenza ukuthi uthathe wonke umnyaka ukuthi uzubone ukuthi leli ithambo lethambo lakho, inyama yenyama yakho yini. Ngenxa ukuthi kunobulwane obuphila kuwe okufanele ukuthi kuze kudale kumuntu lapho. Ongasoze wondliwe futhi. Ozophila kabuhlungu emhlabeni kaNkuluNkulu. Usidale saba ngabantu ukuthi sizwelane sibe nobuntu. Yes. Kumanje bakho banezingane labo sisi 2 3 abashadanga. Banezingane 1 2 3. Abashadanga kunzima empilweni. Ufike wena uzomnikeza inye futhi ingane yesi4 une3 uzomnikeza inye yesi4 akekho emshadeni. Okuphileyo lelo gunyo ukuthi ngoba senengane zokufanele kwenziwe noma yini kuye ubukhona yini ubuntu wena uzibona unobuntu yini lobo bufunwa uNkulunkulu wathi ngifuna umuntu efane nami. uNkulunkulu onothando nomusa uzibona unobuntu yini mawuzo ede yinye suyenza noma yini ngoba akaseyona intombi. Mawufuna ukwakha ubuhlobo hambe uyibakha ngeqiniso. Mangabe ubona kungabalekile futhi ukuthi ubakhe ubuhlobo dlula ungabakho ubuhlobo iyeka at all. Yes. Sikhuluma ngomuntu indlela umuntu obephila ngayo noNkulunkulu, umuntu indlela izinto uNkulunkulu indlela izinto azibeke ngakhona ukuthi umuntu ufune bengumuntu efane nawe abe njani. Kusukile kithi thina siphila ubulwane nje. Ubulwane lobo buphila kithi. Ubulwane lobo angeke busuke kithi uma singamkelanga uJesu. Yebo. Mina ngishilo ukuthi ngike ngaphenduka ngaba right ngaphila kahle leyo minyaka ngihamba ngobungcwele ngihamba kahle phambi kaNkulunkulu. Kodwa ngenxa yezimo engahlangana nazo ngaphinda ngayeka futhi ukukhonza. Ngaziphilela nje ngingasakhonzi. Ayikho into engayisho enzima kakhulu engathi bengiyenza ngiphumile endleleni kaNkulunkulu kodwa nje ngangingamkhonzi. But umehluko ngiyawubona manje mase ngiphinde ngamkela okwesithuku kuningi okwanjuliweyo. Yes. Sengiyabona manje ukuthi no wakhona amanye amaphutha ebesiwayenza singakwazi. Yebo. Ukuthi kube mhlawumbe ngafa ngingakasindiswa. Ngaze kahle ukuthi manje kube ngiyasha ngisesihogweni. Ukungazi nakho kubuhlungu. Siyabhubha ngenxa yokungazi iqiniso. Yes. So singabantu kufanele siye repenta. Okokuqala nje fanele sirepente kuzo lezi ngane sizizeleyo singaziwondle sixolise zisixolele. Bese sibuyela kuNkulunkulu ayikuxolise kuNkulunkulu ungawalungisanga amaphutha. Iphutha lokho elihleli iphutha. Uthi ngiyaxolisa baba angisafebi kodwa ubuloko busy ufeba. Kufana nokuthi awuxolisa ikho into yenzayo noma ngabe uthi ukhuleka every day uyarepenta every day. Into yakho na mawusaphezulu kwayo.
awuxoleleki. Yebo. Ngeke ukuthi ungisebenzele utshontshe into yami lana uxolise ngikuxolele kodwa uphinde futhi utshontshe nakusasa ngiyabona usuthatha advantage ngami. Suthatha iadvantage ngomusa wami ukuthi mina ngiyaxolela nginothando ngiyakuthanda. Okuyinto errong leyo. Yes. So kufanele ukuthi sikulungisise khona lokhana. Kufanele ukuthi mangixolisa ngilungise amaphutha ngibhadale lento le. Ngithi kufanele ukuthi ma ungixolisa ungitshontshele. Xolisa ulungisa amaphutha ubhadale lento le ongitshontshele yona ozithathele yona ngakuphanga. Yes. Uma ulungisa amaphutha ubuyela kuNkulunkulu usindiswa, ungasindiswa ushiya ingane egangeni zingondliwa. Xolisa kuzo. Uzitshela ukuthi konke lokhu ngikwenzile nganenza nabakhona abantu abami emhlabeni kodwa anginondlanga. Yebo. Anginawo amandla futhi okondla ngokwenele ngoba nibaningi mhlawumbe uthola 25. Bonke bahlukene different mothers. Anginawo amandla okunondla ngokwanele kodwa ngizozama ngalokho okuncane. Yes. Ngicela nje ukuthi nizwisise lokho. Bengingazi futhi angifisi ukuthi lina nibe nikwenze lokho. Ulungise nje amaphutha wakho ubuyele kuNkulunkulu ubafundise futhi nabo ukuthi bengenzi njengawe ngoba bazozisola. Yes. Ubatshele futhi ukuthi unesifiso sokuthi ubondle kahle kodwa ngenxa yamaphutha amaningi owenzileyo kuba nzima. Bezokwazi ukuzwisisa ukuthi amaphutha amaningi ayenza ukuthi kube nzima ukondla. Bekwazi nabo ukuthi bekhulisa imindeni yabo kahle benze izinto ngendlela. Ubakhokhelele futhi ukuthi bona kweyaba impilo beyenze izinto kahle. Yes. Amen. Amen. Uma usuxolisile ebantwaneni ukubazali lawa wona khona vele siyakwazi musesintwini ukuthi uyahlawula mawonile umntwana omuntu. Yebo kunjalo. Kufanele ukuthi uyehlawula. Hamba uyohlawula. Yes. Awuhlawuli ingane sikubeka sithi kuhlawula ingane kodwa uhlawula ukuthi wonile ukwenzela ukuthi nabo bekuthethelele. Yes. Nabo futhi nathi futhi singabazali thina esihlawulwayo asibe nalento yoxolo yokwazi ukuthi vele umhlaba lo unje ngoba nami nginje nginazo ingane ezonileyo phandle la. Yebo. Ungahlawulisi lokho ukuthi usulimaza umuntu kasakwazi ukuphila. Usesejele ngenhlawulo omhlawulisa yona. Umhlawuliso wokuthethelela. Yes. Ngoba sonke sonile. Fanele sithethelelane uNkulunkulu uthi ma nithethelela abanye izono zabo bela emhlabeni noyihlo sezulwini uzohlawulisa lokho okuthethelela. Ukuthi nawe uyihlo sezulwini ekuthethelele ngoba sonke siyizoni. Kunjalo. Ongase soni nguJesu Kristu noNkulunkulu yiba abangcwele. Thina silwisela ukuthi sibe ngcwele at least sibe ngcwele ngoba ubungcwele vele buyasehlula singabantu. Yes. Kodwa sizameni ukuthi sibe ngcwele ngoba singekho perfect nathi. Asizweleni abanye futhi abangekho perfect sibahlawulise ngendlela eright silungise ama relationship wethu. Ngiyakuzwa. Siphila la emhlabeni bese silungisa irelationship yethu noNkulunkulu ngoba ukwazi ukulungisa irelationship yakho noNkulunkulu la emhlabeni ushiya kunjalo konakele. Lungisa la ukonakele khona. Akubuyi kimi lokho. Nami khona la ukungigadla khona ukungishaya khona. Akubuyi kimi kubuya kuNkulunkulu. Yes. So kuphuma ukuthi uyahamba uyaxolisa uyalungisa izinto zakho uyaphuma kulobu bulwana uintroduce umndeni wakho kuJesu Kristu noma wenzani. Kodwa kungumsebenzi wakho ukuthi uintroduce umndeni wakho kuJesu Kristu. Yes. Ubase kuJesu Kristu. Ubakhulise ngaphansi kwesandla sakho uJesu Kristu. Bebe nobuNkulunkulu. iDNA le wonakele nobunyamazana ibuyele kubuNkulunkulu sifane naye uNkulunkulu ngoJesu Kristu siyakwazi ukufana noNkulunkulu ngoba ziyesulwa izono zethu. Ngicela ukuqhubeka la bengigcine khona. Bengisathi ngicacise nje le ndaba. Okay, yes. Then
bengisala ukuthi kuzelwe ingane ngaphandle kwemishado bengashadanga abantu basukile ubuntu kubantu kuphila ubulwane abazenzi ngcinela ukuthi abazenzi Okay, yes. izilwane yizo ezingadalelwanga ukushada ziyazala zidlule ngokwendalo yazo abantu abadalelwanga lokho kuphila ubulwane umuntu kasafani noNkulunkulu asibuyeleni kuNkulunkulu sonile kuNkulunkulu asibuyeleni kuye sifane naye siphilo okunaphakade 1 Yes. Corinthians 15 verse 21 kukhona ekukhulumayo laphayana ukuthi ukufa kweza ngoAdam nokuphila kweza ngoJesu ungazifundela yona emakhaya Yeah. sengenzela isikhathi Okay, yes. ukuthi ukufa qalekiswa ukuthi sife lokona kweza ngoAdam noEva ukona ukulunga nokuphila kweza ngoJesu Yes. ukuthi siyalungiswa ngoJesu Yeah. siphile futhi ngoJesu uJesu wakunqoba ukufa wafa waphinda wavuka siyaphiliswa ngoJesu kodwa kuAdam uma ulokhu sahleli ngaleya usahleli ngale kaAdam ungayamukelanga uJesu uNkulunkulu uyakuthanda ula emhlabeni kodwa ungafa ufile akusekho ukuthethelelwa kwezono akusekho ukusindiswa akusekho ukuqhubeka ngempilo enhle nothando nomusa impilo esiqhubeka ngeububi kuphela eyokuphila usempethwini le engafiyo nomlilo ongacimiyo. Yes. Amen. Amen. Ngizokhuluma ngesintu nosiko sengizophetha. Amen. Isintu losiko. Umoya ongcwele wasungifundisa isintu. Njalo mase ngibheka nje ngiqathanisa ubuntu nemithetho yakhona ngingakamazi uKristu Jesu namanje sengimazi uKristu inkosi yethu ngibona iChristianity ngamsusi umuntu kusintu lomthetho losiko. Yes. Konke okudaliweyo kunesenzo sokudalwa kwakho. Umuntu simbona ngobuntu ukuthi ngumuntu esenza isintu ngothando nomusa nokwazi ubuntu nokuphila kahle nabantu. Siyabona ukuthi umuntu lokho futhi kuusiko ukuthi uphile kahle nabantu. Yes. Kuyisiko ukubambana. Yinto esikhuluma ngayo sithi usiko leyo. Kuyisintu njalo kuyisiko ukulobola. Singakukhulumi ngoKristu ngomthetho wesizwe umuntu uyalobola ashade ngenhlonipho kwathi kwakhiwe ubuhlobo. Ngokwesintu nje singakakhulumi ngoKristu isintu nje ukuphila kwethu singabantu sodwa singabhalanga iChristianity phakathi. Umuntu kufanele ukuthi alotsholwe ende. Yes. Kuthathwane kahle ubuntu lobo kuyabe kuqhutha ubuntu lapho. Yes. But ungabona kungenziwa lokho abusekho ubuntu kubantu. Okay. And iproblem esinayo ukuthi nathi sikubona ukuthi asisesengabantu sesiphila ubulwane. Bese ngakubona impela. Asikuboni. Bengathi kunomali nje ngathi into ejwayelekile. Noma nje ngithatha ingane yami ngithi gogo mama ngicela ungibhekele yona. Eyigcina nje letha mntana mama kunankinga ezilongeze uzoyondla. Ukuthi ethi ubaba wayuthini kwenzakalani kutheni akuselula lokho. Sebeyamkela sebebona kuyinto nje yenziwa igeneration yonke. Ngoba ungathi uyabheka nje wena okhule nabo obunabo eclassini uzobheka aba 2-3 abashadileyo. Abanye bonke nje baphethwe ibulwane asishadanga okuyinto wrong. Asibuyeleni uNkulunkulu samkele uJesu siphila ubungcwele. Musu uyamkela uJesu usuphila ubungcwele. Kuzoza okuright uNkulunkulu ekumisele into enhle nawe ozoyibamba ngendlela eright. Yes. Kulungiswe konke okonakeleyo. Amen. Amen. Then bengisakhuluma ngendaba iChristianity ayimsusa umuntu kusintu lomthetho losiko konke okudaliweyo kunesenzo sokudalwa kwakhe umuntu simbona ngobuntu ukuthi ngumuntu esenza isintu ngothando nomusa nokwazi abantu nokuphila kahle nabantu kuyisintu njalo kuyisiko ukulobola singakakhulumi ngoKristu ngomthetho wesizwe umuntu uyalobola ashade ngenhlonipho kwakhiwa ubuhlobo Genesis 24 verse 5
to 13 ngicela uzifundele yona. Yes. Verse 13 uyehla nayo nje usifundele yona ubona ukuthi kwakha ubuhlobo kunjani. Yes. Ukulobola kuyisiko ukuthi kufanele kuyisiko lokho asomkhuba isiko. Fanele azi ukuthi isiko liyaphila kumuntu bekulotsholwa vele kudala kuyibuntu lokho. Kusiko futhi akusumkhuba. Imkhuba yilenye iqambileyo futhi mhlawumbe izovela phambili mangilokho ngikhuluma. Ufunde futhi uGenesis 29 verse 18 to 30. Bese ufunda uGenesis 34. Ikhuluma nje ngokulobola, ikhuluma ngobuntu. La ngizama uku-introduce ubuntu kumuntu ukuthi ubuntu bekuyinto enjani, kukhulunyiswana njani, hayi umuntu manje esephenduka ubulwane. Bekukhulunyiswana njani makonenwe, kuhlawuliswana njani. Yes. Hayi manje. Yebo. Ngoba nendaba kaJakobe wavumelana noLabani ukuthi asebenze 7 years ethatha umfazi. uLabani wamnikeza ongayisuye. Wakhulumisana naye wamnikeza nalo amfunaye uJakobe. Kodwa waqhubeka esebenza for 7 years. Akukhulumeki yini in this generation ukuthi uzowone nje uhlale nomntwana omuntu ukhulume naye then uphiwe yena bese ukhokha lelo lobolo ulokhu hleli naye njengoba uJakobe wayenza kulonkosikazi wakhe wesibili. uRachel akwenzeki yini? Kuyakhulumeka imindeni mayikhulumisana nje okubalekile lokho. Ikhulumisana ivumelana. Yes. Phela kusho ukuthi kushada abantu abanolutho kuphela. Nongela lutho yashada. Yeah. Kuphela ingane yakho mayimthandile lo muntu ibona ukuthi izokwazi ukuphila nayo impilo yakhe yonke. Muphe nibona ukuthi nizobhadalisana njani. Phela ebonile uma ebonile ubonile wena usuthiseka ukuthi ingane yami iye ebantwini. Okubalekile ukuthi ubone ukuthi iye emuntwini yini. Yes. Aza kubukeki kahle mase ufika manje usukhulelwe noma usunengane manje. Akubukeki labo bantu benobuntu. Umuntu ucela ukuhlobo ungenayo vele ingane. Kodwa mase ukukhulelisile ngathi seyenza nje. Kodwa ngeke sikubeke kanjalo ngenxa ukuthi siyazi ukuthi akusuwe futhi akusithi sonke sikwazi ibulwane ukuphila kwethu phezulu kwethu. Kithi esibunanzelela manje kwanjulwa uNkulunkulu ukuthi anizenzi. Ibulwane bunqobeni namkela uKristu. Nibunqobe lo bulwane obuphila kithi. Yes. Then okushiwo yilezi ncwadi esengizibalile uGenesis labe ngibabalileyo. Asi Christianity. Isintu. Yes. Isintu leso ese Christianity. Bebephila njalo abantu vele belobuntu futhi indlela vele abantu kufanele bephile ngayo. Yes. Behloniphana namanje kusangumthetho nosiko. Ukuthi sishade, kepha uSathane selawula abantu. Kugcwele ubulwane kubantu. uNkulunkulu wayethe one umntana umuntu kahlawule. Kodwa manje sikushaya indiva. Asibuyeleni sivume izono kuNkulunkulu. Yes. uJesu kawuchithanga umthetho wawugcwalisa. Funda Exodus 19, 20, 21, 22, 23. Indaba yesintu silapho. Sintu. Ukuthi umuntu kufanele ephile njani nabantu. Iya kulezo ncwadi. Yes. Uyofunda. Isintu sodwa lapha leso esibhalwe kulezo ncwadi lezo. Oh yes. Hamba uyofunda. Ayisiyikho yini okufanele kwenziwe ngabantu lokho okulezi ncwadi. Ukuthi ufanele siphile njani nabantu kulotsholo kwenzweni. Yikho ngithi. Ikhona. Asiyikho yini esikushumayela insuku zonke sesiyamkela uJesu sithi ivangeli. Ikhona. Ukuthi sishadane ngendlela eright. Ikhona. uPaul uthi mawuzizwa usukhulile. Shada. Uthi makusenzeka ukhona ukuhlala. Kodwa mawuzizwa ukuthi ukhulile shade. Yes. Ephinde ethi nomfelokazi angeke simbize ngomfelokazi angakabe ne60 years. Ma esizwa ukuthi kuyamhlupha akashade. Uvunyelwe ukuthi eshade. Yes.
kodwa thina senze izinto ngendlela yethu. Hey. Asiyikho yini esikushumayelayo ubuntu lobo esikhuluma ngabo senziwa ngobo Abraham, uNkulunkulu asidalele bona ukuthi sifane naye. Akusiyibo yini esibushumayelayo kuChristianity. Ngoba Ikhona. Christianity into esitshintsha yikwamukela uJesu, sixolelwe izono, then siqhubeke ngobuntu. Yes. Kunjalo. Manje siyabadida nalabo abangakhonzi masithi asalandela into zesintu. Siyabadida ngoba bona bayazi isintu kuubuntu. Thina sisakulandeli konke. Lo uNkulunkulu wathi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. So sithi umakhelwane ngobantu besintu labayana. Singabantu vele kufanele siphile isintu. Umehluko nje wakho nomakhelwane ukuthi wena wamukela uJesu yena kamamukelanga. Yeah. uJesu kufanele yambulwe kuye umakhelwane ngesihle nangomusa. Naye emamukele bese niyafana nonke. Yes. Nithethelelwe izono, nifane nonke. Yes. Yes. Then pho iChristianity isichitha kanjani isintu? Lesi sinto asiso yini esishunyayelwa nguJesu kuMateyu 5. Ngoba uJesu shumayela ngesintu ngezinto ezakhulunywa nguMose. Yashumayela kuMateyu 5 ungahamba uyefunda. Yes. NakuLuka 3. NoJokane futhi umbhapatizi wayekhuluma ngakho lokho, ekhuluma ngesintu ukuthi mawubona omunye elambile wona nakho ukudla esherane. Yes. Matthew 25 verse 31 hambe uyifunda uzezwe ubuntu ukuthi makukhona ogulayo hambela kuye. Yes. Makukhona osweleyo umsize. Yakuso. Makukhona osejele hambe embona yenza ubuntu. Yes. Ungabi nobulwane yenza umuntu. Ubuntu uhambe embona. Yombona. Mhlawumbe yena ngoba ubulwane bumnqobile umebona ubuntu lobo bukuwe sengaphenduka ngenxa yakho. Oh yeah. Ukuthi uhambile wayambona. Oh yes. Kuthiwa sithethelelane. Asilo ilivangeli esilishumayelayo nalento yenziwa ngamakhosi ethu masibethi gezeni izandla lithethelelane. Yikho lokho kwenziwa esintwini. Yebo. Isintu neChristianity uhamba konke. Amen. Amen. Isintu ngumthetho kwenza umuntu abe ngumuntu. Usiko ngumthetho ophoqwayo ukuthi oyenziwa isizwe njengokulobola nokusoka kwabo kweIsrayeli. Kwakuwusiko oluhamba nesithembiso kuthenjiswa uAbraham. Yes. Kuyicovenant. Fanele egcine isithembiso. Then besithi imikhuba, ngikhulume ngemikhuba nje ngichaze kancane ngemikhuba. Okay. Yimithetho eyimfihlo abantu abazikhandela yona beyiphiwa zinyanga nezithixo esebezibophezele kuzo bephila ngaphansi kwazo imithetho yezithixo. Imithetho elihlelelwa zinyanga lingumdeni noma wena nendlu yakho noma likhonza idlozi. Yimkhuba leyo. Okay. Esuswayo esintwini isuswe kumntwini ophila isintu ongumChristian kususa sona yona imkhuba. Imkhuba kahle kahle ayifuneki ngisho esintwini ayifuneki kumuntu imkhuba. Imkhuba nje kumuntu ayifuneki. Hayi kuma Christians kuphela. Kumuntu ayifuneki imkhuba. Oh yes. Imikhuba imithetho ayenziwa yisizwe sonke. Isizwe singene kuyo senziwa nguwe nendlu yakho. Kungcolile kuyisinengiso phambi kaNkulunkulu. uSathane uyiqile lidala umkhohlisi umqamba amanga. Umkhuba kuba ngathi isiko lwefamily kodwa ayisilo. Umkhuba icovenant ukuphila ngaphansi kwesivumelano esithile ngesethembiso esithile sobumnyama. Kube ngathi usiko kungayisisiko kodwa kuyisithembiso esithile sobumnyama esidalwe uSathane wasiletha kubantu. Then uSathane ufaka umkhuba kubantu uhamba lezethembiso ezinhle zokubusiseka bese kuthiwa isiko. Isivumelwano sakhona kuthiwa sixhume kubokhokho. Kukhothanyelwa bona noma isithixo. Isivumelwano sikaSathane sifaka kubantu osifaka kubantu
sihamba nesithembiso Ngiyakuzwa right. sokubusiseka njengoba uNkulunkulu wayebusisa uAbraham. Naye usho Kuthiwa kanjalo. uzoqina ube right ube ushayinala ngithi bekusho njalo kudala. Izulu line noma lingananga uzoshayinala kube khona ukudla ngeke ulambe. Yes. Kwaba khona kubo bona laba yenza leso sithembiso. But ku generation siyaguquka isithembiso siba nobulwane Hey. kubantwana baba kusahambe kahle. Yes. Kusahambe kahle sokukubi ku generation. Yikho isizwe sinje namhlanje. Oh yeah. Sisolana sikhombana ngeminwe abesilisa abarong abesifazana abarong no sonke sinobulwane. Yes. Asinabo ubuntu. Then lezo sivumelwano uSathane uyenza ngathi zixhume kubokhokho kodwa okhokho thina siyazi ukuthi umzali ubusisa umntanakhe. Yeah. Ukhokho akwazi ukungibusisa ngoba vele ngizalwa engasekho. Abanye abantwana bazalwa okhokho bengasekho. Yes. Ungibusisa kanjani? Uyabona ukuthi sibuyisele entweni ezirong. Umuntu ongibusisa yilo osaphilayo kufanele ngibuyisane naye manje. Yes. Ngoba sibonile. Sambeni siyoxolisa sibuyisane nabo manje. Besibusise besaphila. Yebo. Osenomzali ongasekhoyo uNkulunkulu ukhona uyabusisa phezulu kwesibusiso somzali kuphela umulalela nokulalela izwi likaNkulunkulu. Ngiyakuzwa. Phendukani vuma izono siwonile kuNkulunkulu. Iqile elidala uSathane umkhohlisi ukhohlisile abantu wathi kubantu belaywe nguNkulunkulu wathi bengadli isithelo sokwazi okubi nokuhle bengadli. Yena wafika wathi dlanini anikufa. Genesis 3:4. Yes. Isho njalo. Wathi uNkulunkulu ningakhonzi okudaliweyo nelizenzele khona. Wathi uSathane khonzani okhokho. Sikhuluma ngokudaliweyo. Khonzani okhokho usho njalo uSathane. Kodwa uNkulunkulu silayile usiphila umthetho. Singakhonzi okudaliweyo nesizidalele khona esikwenze ngezandla zethu singakukhonzi. Kodwa manje thina siyakhulumela ezintweni esizidalileyo thina. Uthola usukholwa ukuthi ngakwenzela something. Eish. Yeah. Usukile ubuntu kithi kuphila ubulwane ngenxa yento esikholelwa kizo zibe zingayisizo. Hey. Yeah. uNkulunkulu wathi yenzani imihlatshelo yesono nokubuyisana. Wathi uSathane ehlabelana amadlozi. Usiguqula lokho kwenziwe nguNkulunkulu. Wathi siyenze imihlatshelo yokubuyisana ngoba bese ngike ngachaza ngendaba yokubuyisana ukuthi okhokho bethu Adam lo Eva bawona baqalekiswa. So lesesiqalekiso siyasilandela kufanele ukuthi sibuyisane noNkulunkulu ngoba sizelwe ngabazali abawonileyo. Bese lokho silandelela ifamily silokho silandelela ifamily. So bethu mawuzalwa kufanele ubuyisane noNkulunkulu kube neudle elihlatshwayo uma ungenakho ulethe inkwilimba kuthiwa inkwilimba owamajuba. Kuhlatshwe lokhona ku Levi 12 mangaphazame lapha. Then uJesu wazofa. Enzela ukuthi thina sibuyisane noNkulunkulu ekoneni kwethu. Akuseyisono lesi senziwe ngokhokho uAdam noEva. Yes. Sokuyisono vele sidalwe ngobaba omkhulu belahleka bephuma endlini emlayweni kaNkulunkulu. Besenza okungafanele. Manje siphila ubulwane ngenxa yokona siphila kabuhlungu. Hey bakithi. Ngenxa yokona uNkulunkulu uzubuhlungu. Yeah. Ukhathazekile ngathi izinto esizenzayo. Yes. uNkulunkulu wathi mina nginguJehova uNkulunkulu wabokhokho uAbrahama noIsaka noJacob. Wathi uSathane khulekana okhokho benu. Umkhohliso iqile lidala. Umkhohliso iqile lidala. Amen. Amen. Ngizoqhubeka. Then angazi le futhi kufanele kube ngenye topic enzima.
Okay. Yazi ngaqhubeka isikhathi siphelile. Yeah, Ngicela ukuyibamba sesiphelile. nje la. Yeah, okay. Soqhubeka kwelinye ilanga but Yes. isaqhubeka yona. Yes. Kodwa ngifuna ukuthi mayisibekwa la le ngibeka manje engifisa ukuthi ngiqhubeke ngayo. Ngiqhubeke ngayo ngenye indlela sengicaca kahle sengena ke manje la uNkulunkulu wathi ngicela ukuthi ubhekane nemizi kungabi nomuzi ochithekayo ukhona. Kungabi nama families axabanayo ukhona. Sengiyikhulumile enye ingxenye yalokho but ngikhulume ngabantu abangekho emzini. Kodwa mase siqhubeka la sizoqhubeka ngabantu abakhona emzini bephile emzini ukuthi umuzi kufanele uphathwe njani. Okay. Naki isiqo sami ukuthi mina angikho emzini. Ngentando kaNkuluNkulu, ngomusa kaNkuluNkulu nangothando lwakhe ngizongena emzini kwelinye ilanga ngikhulume sengisemzini. Kodwa lokhu mangathi fahla kancane nje. Angikhulumi ngokababa nomama okwamanje uNkulunkulu angambulele khona. Ungambulele ngabantu. Thina esithi ungambulele ngomuzi nekhaya ngoba eqaleni ngeke ngathinta indaba yomuzi nekhaya ukuthi ikhaya ngelabantwana bonke umuzi ngokababa nomama. Akufanelanga kubonakale abantwana sebexabana bebe besekhaya la kufanele kukhululeke wonke umuntu. Okay. Akufanelanga kube njalo ngokudala kukaNkulunkulu. Manje into yenza ukuthi ngayifaki manje isikhathi sami sesiphelile. Yeah. Lazi le ndaba le ihamba nobufakazi obuthile ngezwe uNkulunkulu okwakhuluma kimi ngalo. That's why ngibona ukuthi iyagcina sithatha isikhathi sibe side. Yikho ngifuna ukuthi ngiphethe nje la. Leyo sizongena kuyo ukuthi emzini why kufanele kuxatshanwe abantu bezelwe umuntu oyi1 bengabantwana bomuntu. Okay. Right, noma bengasibantwana bomuntu kodwa bekhulele ekhaya elinjalo. Uthini uNkulunkulu ngalokho? Yina kuvezileyo ngomuzi, yina kuvezileyo ngekhaya. Angikhulumi ngokuphathana kwabaganene cha. Angikho lapho. But lokho kuvezwe nguNkulunkulu manje athe ngikhulume ngizokukhuluma. Okay. Ngokuzayo. Okunye futhi uthe ngimbheke izingane kuyinhlanhla futhi nomusa kubo bonke abantu abebefisa ukuthi ngivule ichannel izovuleka. Isivulekile isikhona vele ungayicheka. First Great Commandment 1ST. Okay. Great Commandment. Umlayo omkhulu nokuqala. Okay. Mase sichaza nje ngesindebele ukuthi usho ukuthini. First Great Commandment channel ungayicheka lapha ngizobe ngiposta about izingane. Angikanjulelwa manje kakhulu ukuthi ngakhuluma ngani ngezingane kodwa ngiyacela ukuthi uhambe kuyo ufike usubscribe ulinde i-video yokuqala engizokhuluma ngayo ngezingane. Izingane siyazi ukuthi abantu abancane from 1 to 20 years. Kodwa ngizokhuluma nabazali abakhulisa izingane. Ngiphinde ngikhulume futhi nangezingane. Ngikhulume nazo futhi izingane. Ngoba into ekhulunywe uNkulunkulu kimi ukuthi abantwana asibanikeze ivangeli. Bawonakala ngoba asibanikeze ivangeli. Nezifundiso sizifundisa sihamba nabo eChurch ziba too strong kuba ba understand njengabantu abadala. Sifocus ekufundisaneni thina singabantu abadala bona sibavalela ngaphandle. Esikolweni zivaliwe lezo ifundiso zabantwana abasesebancane. Akusafundwa nje ngento yeChristianity, akusafundwa ngalokho. So ngiphila umsebenzi engikukholelwayo ukuthi uzokuveza ukuthi ngifundise ngani ngithini. Ngiyacela ukuthi niye lapho yena vele kwakunzima ukuthi ngivule ichannel kodwa sekufanele ngiqondane kakhulu nalezo zinto nemibuzo eniyibuzayo. Uma nibuza ngizile nje manje ngizodropa umlayezo engizodropa la ku episode kaKota to Media. Makukhona imibuzo engacaciyo engazange ngicace kahle ninembuzo ethile ngizoyiphendula futhi kuleyo channel. Ngizothatha imibuzo enibuzayo nginiphendule ngale kwenzela ukuthi simove on sikhulume ngokunye masifikile la kaKota to Media. Yes. Amen.
ngiyabonga kakhulu isikhathi babushabangu. Yebo. Ngizibongele futhi nakubo bonke abantu abalaleleyo futhi nginethemba lokuthi nizosubscribe ngoba abantwana laba esibakhulisayo kufanele ukuthi bamukele uJesu, kufanele bemazi uJesu. Silethe introduction kahle, sibakhulise kahle, sibafake ezwini, sileye nje ifoundation kubo. Ngoba mabethi 13 14 bengena ku teenager bawonakala. Ngoba esikufundise enkonzweni thina ku too strong for bona. Basuka benga understand thina sisindisiwe bona abancane. Siyabafundisa ukuthi benze njani, bephile njani. Kodwa kufanele ukuthi nabo bebe lento ebatsheleyo ngaphakathi ukuthi bephile insindiso. Ngoba umuntu bona balalela thina ngenxa ukuthi basaba umthetho wethu. Abalalele ngenxa ukuthi kukhona insindiso ephila phakathi kwabo. So introduction okufanele siyifake kubantwana bethu ukuthi bekwazi ukuthi kunensindiso okufanele iphile phakathi kwabo ngaphandle kwemilayo yami ekwazi ukuzigada yena, akwazi ukuziphilela yena phandle. Ngiyabonga kakhulu isikhathi noNkulunkulu nomoya ongcwele konke. Ngiyabathandazela futhi right now bonke abantu abalaleleyo ukuthi bezwisise kahle uNkulunkulu ebancedise ngomoya wakho ingcwele laba angazwisisi khona bezwisise konke kube lula. Ngibathandazela futhi labangazwisisiyo mabefunda izincwadi ukuthi uNkulunkulu ayambule bezwisise futhi ukuthi uyizwisise incwadi ukwazi ukuyifunda uyizwisise uwedwa ungazishumayezanga wena. Ma uyifunda uzishumayeze wena. Ungayishumayeza ungayifunda uzishumayeze wena. Iphile kuyo. Uzishumayeze wena. Uphile kuyo. Yes. Uphile yona. Yebo. Ufunde ukwenza lokho kushiwa incwadi lapho uzokwazi ukushumayela komunye umuntu. Kodwa uma ufuna ukufunda ufuna ukuyashumayeza abanye abantu wena ungakafundi ukuphila kuyo kunzima ukushumayela. Oh yes. Linda isikhathi esiright ufunde uzuzwisise ukwazi ukuphila leyo nto ushumayela into oyiphilayo. Yebo. Ngegama lenkosi ngiyabonga. Amen. Hayi siyabonga kakhulu. Sabonga message nje osiphathele yona wasilethela yona. Ngiyathemba ukuthi abazalwane kwindawo zonke bazokunderstanda, bazokuzwa. Ngiyazi abanye bazoba nama questions lapha nalapha inyanga sangoma zadala uNkulunkulu. Ngiyakuzwa mina. Eqinisweni yonke into yadala uNkulunkulu. Amen. Nabantu iziphiwo zadala uNkulunkulu kuphela omubi wa twist wafaka izenzo ezimbi. Yebo. As a result ke sekungokubi ke futhi uchazile. Amen. Ngendlela nje uchaze ngakhona nje hayi akunayo imibuzo eminingi mina. Abanembuzo isikhona channel uthe First Great Commandment. Yebo. Sikhona channel. Ngiyathemba ukuthi bonke abazobukela le video le uma nje ukuthi uyayibukela le video up to la uzothi uqeda ukulike la uye search iFirst Great Commandment ufike usubscribe kuyona. Kula uzofikeke ngoba ngiyazi abantu bazofuna nokwazi simthola kanjani uSisu Madube nakho konke. Konke ke nobe senekuthola lapho nje ku First Great Commandments nama questions amanye mhlambe njengoba eshilo nje ukuthi uma ngabe khona la ngazathi awuzange understand khona uzochazeleka nje. Futhi nje ake ngisho ukuthi ngisazothi nyaka kancane ngoba bazosala bengibuza into yenza ukuthi ngiqhube ngiyenze futhi le channel ukuthi uNkulunkulu wangitshela noma bengafuni nje ukusho kubantu ukuthi why ngingafuni ukuvula ichannel wangitshela ukuthi ngirecord khona la ngishute khona la ngilethe umlayezo khona la until ngize ngitshintshe izwe. Bekungasi inhloso zami ukutshintsha okwenzani kodwa manje khona la ngithume khona okufanele ngiye khona nje kulezi nyanga ezizayo ezimbili. Kodwa angikho sure ukuthi ngizohlala isikhathi esingakanani. Okwamanje ungiphinyanga ezimbili ukuthi ngihambe ngiye lapha yami. Into engayaziyo ukuthi ngizoba nedata yini lokuthi ngikwazi ukuposta ama video but nginesifiso sokuthi nginjani ngiposte ama video about izingane ngoba wathi ngivule mangitshintsha izwe. So noma ngizohamba nje okwesikhashana into yenza ukuthi ngivule bengingacela isikhathi kaKota2Media at least ngizokhulumanyana ngengane
manje ngiyabona ukuthi isikhathi sami sishayile nithe uhambe and uNkulunkulu mayethe hamba ushiya konke okwenzayo ngiyasebenza kodwa manje ngiyawushiya umsebenzi wami ngiyakhona la othe ngiyekhona ngoba ulaka lwakhe ngiyalwazi yes mawungafune ukuthume futhi ngiyamazi ukuthi wenza njani lokho nje ngikwazi kahle kubuhlungu kunzima yebo ngoba awufi kodwa ubusiza ubuhlungu yebo until uzuyenza into eright yebo njengoJona so sengenzela lokho nje ukuthi bazi ukuthi uma bengangiboni la bebe ngicheka na ku first grade commandment ngiyazi ukuthi uNkulunkulu angeke ethi ngikhulume nabantwana engayenzi plan ukuthi ngenze njani yes so kuzoyenzeka ama plan nginazo into zokushuta nginazo kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzoyenza iplan ukuthi ngivele lokho nje kuzoyenzeka ngoNkulunkulu angazi ukuthi njani but I know ukuthi noma ngikulelozwe ngizovela ngisho ukuthi ngisesekhona ngicela abantu abami belalele nanzi indaba ezilethwa uJesu Kristu bese ngibachazela ke amen amen ngiyakuzwa impela siyabonga futhi nokuthi usiphe leyo information leyo I think uNkulunkulu wakuletha sizehlangana nje kwiKota to Meet amen wayehlanganise ngepurpose yeah and akhona ukuthi sihlangene thina sobabili including nabo bonke abasubscriber kwiKota to Meet asiyifamily yodwa yeah bonke nje nababukeli nje ukuthi asikaze sakhuluma nabaningi asikaze samithana nabo but siyifamily yodwa kakhulu so since ke siyifamily I strongly believe ukuthi sokusupport siyifamily sonke nababukeli ngiyathemba bazovumelana nami amen ukuthi iqaleke lento umsebenzi kaNkulunkulu lo amen kimina nje kuyafana nokuthi i-extension ye Sunday school ozobuyenza because amasonto even in a Sunday school ayisekho and wena uthunywe le message le so abantwana bethu bayosizakala kuleyo channel including nabazali njengoba ushilo so ngiyathemba ukuthi ababukeli uzoqhamuka omunye athi mina ngine camera ngicela ukukunikeza omunye athi mina ngine microphone ngicela ukukunikeza amen gcine yonke into ihlanganile nje kuzokwenzeka nedatha alizoba khona ngiyabathemba ababukeli beKota to Meet ngifuna uqamba amanga abantwana baNkulunkulu laba basindisiwe ngiyabathemba anakho nje umuntu uzokusiza futhi uNkulunkulu uzobathinta amen yes amen nami ngikholelwa kuloko yebo ukuthi kunalento kimi ukuthi wathi ungaceli lutho emuntwini konke ucele kuNkulunkulu noma sekufanele ngicele angikhoni ngivele ngiguqe ngithi baba wena uyakwazi ngothi ngenze lokho yebo uzothinta labo bathintayo ayenze yena ngendlela yakhe sengisho ukuthi even right now mangithandaza ngiguqa ngizicelela mina ayikho into engathi ngiyazicelela yona eyimpumelelo noma istage engifuna ukusuka kiso njengamanje ngiye kuso iceleke mangithi ngiyaqala nje ngithi baba ngicela ungibheke nami kuloko vele ethi kuvele kufika izwi lithi thandazela abantu ungawari ngawe thandazela abanye abantu so sengikholwa yilelo zwi nje lokuthi thandazela abanye abantu yes mawuguqa nje uthandaze bika abanye abantu ukhohlwe ngawe senginalelo kholo lokuthi kufanele ngikhohlwe ngami uNkulunkulu nguye oyazi ukuthi uhamba njani uzoyenza kanjani yena unami mina kufanele nginakekele abantwana bakhe yena uzobona ukuthi uyenza njani laswa nginesibindi ngithi konke kuzoyenzeka ngaye amen amen so nje asakubona kuKota to Meet sicinile namhlanje ngiyabuya ngihamba for 2 months okay ngihambe for 2 months le ndawo okufanele ngizivakashele kufanele ngihambe for 8 weeks like ngena la ngihlukahlukanisa la kufanele ngiye khona nala engizoqala khona ngizo-attenda ka1 then kulamanye amaviki ngizobe futhi ngikwezinye indawo mase ngiqedile lokho engiyakwenza for 2 months umlayezo engiwuthunyiweyo wona lo futhi okunye yilokho ebengikukhuluma manje okunye sengakukhuluma already okunye futhi kuqondane nabo kebe kuqondane nabo kufanele ukuthi ngikhulume kubo futhi lezo zinto mase ngiqedile ukuzenza ngizojika futhi kodwa angeke ngikuqinisekise ukuthi ngizojika ngoba
kuyacaca ukuthi ngisesandleni sikaNkulunkulu ngoba engiyekisa umsebenzi ethi ngiye lapha angazi ukuthi mase ngilapha mase ngiqedile uzothini kodwa mina ungiphi 2 months. Okay. Maya ngathi qhubeka uhlale ngizohlala engathi jika uze ngathi nje konke ngubeke esandleni sakhe. Yes. Mase ngijikile kodwa nginesifiso sokuthi ngezi 18 zika July ngibe ngikhona. Ngoba ngike ngiyezwa ukuthi kuzobe kuthandazwe eSouth Africa nami ngifuna ukuba ngomunye naye ozobe thandaza eSouth Africa. Yebo. Ngifuna ukuthandaza ngise-South Africa. Amen. Ngiyathemba ukuthi ngoKristu Jesu ngizobe ngikhona. Amen. Hayi cha kuzwakele. Ya siyabonga kakhulu. Amen. Siyayibonga nje inkosi ngakho konke mana ngazi ngingathini siyayibonga nje kakhulu. Ne message futhi oyilethe namhlanje very powerful message angifuni uqamba amanga. Amazwi akhulunyiwe lapho uNkulunkulu ekhuluma ngezwi kwena. Amen. Abaluleke kakhulu. Ngiyakholwa ukuthi abantu abaningi futhi nje azobakhulula. Amen. Siyabonga. Sibonga nje ukuthi uvume usebenziseke ngoba kuba uvuma ngaba sinayo le message. So siyabonga ke nje ukuthi wavuma usebenzisekile nakho khona bazokhululwa. Sizovala nje ngomkhuleko engizocela kuwena especially for abantu abatrapped izangoma inyanga babophekile abantu lapha Endabazi ukuthi babophekile okubuhlungu. Yebo. Amen. Nabantu ke abalokhu beyoconsulta khona nabo bakhululeke abazi futhi na. Yes. Sicela umkhuleko nje. Yebo. Baba Jehova uNkulunkulu oyingcwele ngiyathandaza phambi kobuso bakho manje. Yes. Ngiziletha kuwe ngithoba kuwe baba. Ngiletha namba abantu bakho abazwa lo myalezo baba oyambulileyo wangitshela wona ukuthi ngiwudlulise ngiwutshela abantu angiwugodlanga baba ngibatshelile abantu. Ngiyabonga ungiphi isibindi nokunginikeza lolu suku ukuthi ngizokhuluma ngamkeleke nala engifike khona. Baba ngiyabonga ngoba ukukhulumekile. Baba ngithandazela laba bantu abawuzwayo lo myalezo ukuthi bebe nenhliziyo yokushare le message ngoba awuyilethelanga bona bodwa kodwa uyilethele umhlaba wonke. Ufike kubani nobani othunjiweyo oyenza izinto ezirong engazi ukuthi zirong ekwamukele baba emamukele uJesu Kristu indodana yakho abe yinkosi. Yes. Nomsindisi ngoba vele eyinkosi. Yes. Nomsindisi abe yinkosi empilo zabo baba. Yes. Ngiyacela ukuthi bemamukele ngoba sekwambulekile kubo. Umoya wakho ingcwele ngicela uhambele komunye nomunye olalelayo kwambuleke kuye. Beyamukele ngoba kuyambulekile kubo bengayamukeli ngoba kuthiwa bekwamukele kodwa kuyambuleke bezwe ukuthi bangena ngeqiniso kuwena Jehova. Ngiyakucela baba ukuthi ubazwele abakwazi abantu bakho. Siyabonga ukuthi uzambule sikwazi thina esikholelwayo ukuthi generation yethu izolunga ilungiswa yithi esikhona sisizwa izwi lakho. Baba bambulele kulokhu engakukhulumanga mina kukhulume wena kubo baba ugcwalise ngegama lenkosi uJesu Kristu. Sonile singabantu bakho baba. Siyacela usixolele baba silungise indlela zethu sihambe ngobungcwele sizisole sirepente baba sizivume izono nokuxolelwa futhi siyacela ukuthi la esixolisa khona sixolelwe ngenhliziyo yonke. La kufika khona umlayezo lo baba siyacela baba ukuthi inhliziyo zabo zivuleke ziwuzwe zingawujaji zingawuzwanga baba kodwa bejaje sebezwile baba. Siyacela baba nalabo abakwenzayo nabo bonke obaqambileyo baba izinyanga nezamngoma nabaprofeti ngokuphiwa kwabo bambulele kahle ngeziphiwo zabo baba. Bebekwazi belahle okubi besebenzele umbuso wezulu besebenzele wena njengokuba dala kwakho bapha kwakho iziphiwo bekwazi ukuthi kufanele kudunyiswe wena baba. Nabaphethe lezinto zokuphila ezibulala abantu ababekwazi ukuthi leyo ma-government abawaphetheyo ngobumnyama abasindawo futhi abakhohlisile futhi bazofa besihogweni ababekwazi baba lokhu kuambule kibo. Yebo
bawonile kodwa bebengazi Yeah. kodwa mabeza kuwe bevuma baba uthe wena uzobathethelela Yes. nathi futhi siyabathethelela ngoba siyakwazi uthe sibathethelela ukuze sithethelelwe ngoba nathi sizoni sonile baba sizokwazi ukuthi sibathethelele ukwenzela ukuthi nathi masivuma futhi uthambise inhliziyo yakho uthambise sizwakale kuwe sithethelelwe baba. Yebo. Siyacela baba usizwele Nkosi yamakhosi siyakuthanda baba besengazi sihamba ngobumnyama usithandile singakwazi thina kodwa wasazi thina wasithanda baba. Yes. Siyakuthanda moya ongcwele Yeah. siyakuthanda Jehova siyakuthanda Jesu Kristu ungowethu baba siyakuthanda Yeah. Jehova siyakuthanda umusa wakho uhlala nathi uthando lwakho angeke silufanise nalutho siyakuthanda Jehova ngoba usithandile thina singakwazi thina. Yeah. Amagama wethu abelotshiwe encwadini okuphila asulwa ngenxa yokwenza kwethu nabokhokho bethu baba sonile phambi kobuso bakho asifani nawe siyavuma izono zethu. Yes. Baba siyacela ukubuyela kuwe sifane nawe Jehova. Siyacela ukubuyela kuwe sibe ngabantwana bakho baba njengasekudalweni baba. Siyazalwa baba sibethe inkazimulo yakho kodwa siyilahla inkazimulo yakho baba. Simbathe ubulwane lobo othe sizibuse izilwane kodwa thina siyabumbatha. Baba siyacela ukuthi usisindise singabantwana bokuona sikuhlubukile baba. Yeah. Siyacela ukuthi usibuyisele kuwe ngegama lenkosi uJesu. Yes. Siyamamukela siyamthanda. Yeah. Abe yinkosi yethu zihlanjululwe izono zethu sibe ngabantu bakho sibe ngabantwana bakho ubuse kithi. Yeah. Ikhaya babo sibekele lona iJerusalem elisha siyalangazelela ukufika kilo siyacela usisize baba ngokuthi sonke sizwe le message sizwe izwi lakho baba simamukele uJesu siphila njengabantwana bakho sonke. Yes. Sithandana kulowo muzo osibekele wona osilungisele wona ozokwehlisa sihlale kuwo usibuse sesibuswa nguwe engasekho mubi baba. Siyalangazelela futhi siyafisa ukungena kulo lelo khaya baba ngegama lenkosi uJesu Kristu. Siyawunxusa umoya ongcwele kuzo zonke izikhathi uhlale njalo usifundisa konke baba okufanele sikufunde. Siyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu. Siyathandaza amen. Amen and amen. Siyabonga kakhulu. Ngibonga nje futhi ngithanda nesikipho osifakile namhlanje. Namhlanje yebo ngithokozile kakhulu. Yes. Sipho sami esihle engisithandayo kakhulu. Esithi quarter to. Quarter to angazi sithi quarter to Christ coming or quarter to media isikhathi sisekho. Isikhathi sincane uJesu sezobuya silungisisena amaphutha. Yebo. Esikuthandayo ukuthi uyabona ukuthi yes is quarter to. Kodwa aphinda sitshela ukuthi yenzani lokho uxolisani la lungisani la we have to repent. Yebo. Amen. Ngizoyifaka yebo. Okay. Ngizoyifaka futhi lokho ngana nelink ku description for abantu nje ukuthi bavele baye lapho ku description ba search first grade commandments. Bafike ba like ba comment ba subscribe. Siyabonga kakhulu. Kini nababukele emakhaya siyabonga nje kubangcwele kwindawo zonke inkosi inigcine inibusise laba messages lawa ngempela nje asiphendule sonke asishintshe asilungisise size siphelele ekumazini uJesu Kristu inkosi nomsindisi okuphela kwethu ngomsa wayo asiphinde sihlangane futhi kwi video elandelayo amen.